Evarbaş Kurdistaniyên hêja sernavê rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz temaşevanên hêja îşev mijara me Rojavayê Kurdistanê ye. Wek ku tên zayîn li Rojavayê Kurdistanê demên vê taliyê di nav em karin bêjin ku 24 roja de gelek bûyerên girîng qewimîn. Piştî rûxandina rejîma Esad aliyê Kurdî hêviyê me pir xurttir bû. Bi hatina hikûmeta Elşara destpêkê hin gav hatin avêtin ya jî derî vekirin. Lê di encamê de wexta mirov ew pêvajiyana di nirxînê tîne ber bi evê tê di wê demê de ji xwe wext qezenjkirin piştî qezenjkirina wî wextî di demekî pir hesas de di şeşê meha Ocağê êrişî Helebê êrişî taxên ku Kurd lê bûn hat kirin piştî wî vegeriyan aliyê Rojavayê Kurdistanê. Di vegera Rojavayê Kurdistanê mirov karibêje ku bi gelê Kurd, partiyên Kurda, rêxistinên Kurda, dezgehên Kurda, diaspora Kurdî seferberiyekî li birayê xwe yî Rojavayê Kurdistanê xwedî derketin. Ew xwedî derketin hergê çû çembera wî fere bû dîwarê dîplomasiyê de di saheyê de di bajarên Ewropa bi çalekiyên aşîtiyane Kurda dengê xwe gihand raya giştî ya Ewropiya ya seranserê dunyê. Di encamê de Kurda rê li ber jenosîdek qetliamek hikûmeta demkî ya Sûriyê girt. Îşev ez ê bi mîvanên xwe vê mijarê em ê bi hev re binirxînin. Ez niha ji hevalê re jî rica dikim bira mîvanê me bîne ekranê. Belê di ekranê de jî wek hûn dibînin îşev çar mîvanê me hene û her mîvanê me jî ji welatekî ji Fransa, ji Almanya, ji Swêd, ji Hollanda, Almanya Leylan Xan digere. Gelek bûyer şahîdî gelek bûyere nabûn. Ez ewlî wan bû we bidim naskirin. Hema ji jor dest pê bikim. Mîvana me ya ji Stockholmê beşdarî vê bernamê dibe Roza Kurd e. Roza Xan tu bi xêr hatî? Savê gelek spas. Mîvana me ya din Leylan Xan e. Leylan Mele Abdullahîk. Leylan Xan tu jî bi xêr hatî? Spas serçava. Mîvanê me yî din Rêzdar Mehmet Tanrıverdi'ye Kek Mehmet jî ji Almanya beşdar dibe. Kek Mehmet tu bi xêr hatî? Evan baş. Mîvanê me ya taliyê mîvanê me yî taliyê Kek Yaqub e. Kek Yaqub ji Fransayê beşdarî bernama me dibe. Dîsa hûn bi xêr hatin ez dibêm û hema em dest bi bernama xwe bikin. Ji alî tecrübe, ji alî çalekî, ji alî aktifbûyînê hema ez ê bi Kek Mehmet dest pê bikim. Kek Mehmet cenabê te di vê pêvajoyê de bi rastî jî rolekî gelek erênî lîst. Di çalekiyan de, di karê dîplomasiyê de, di xebatê de. Tu her di vê mijarê de te piştgiriyekî mezin nîşanî birayên me yî Rojavayê Kurdistanê kir. Ew mîtînga li Berlînê, mîtînga vê taliyê herî taliyê wel aliyê Kurdî hemû bi hev re li Bonê û gelek bajara jî gelek çalekî çêbû li hemberî êrişa ev rejîma mirov karibêje hovane rejîma ku yani dixwestin Kurda bi şeklekî tune bikin. Ez ê ji cenabê te dest pê bikim
rojnameyên Almanî vê mijarê bi gelek aliyan mirxandin. Em bibên rojnama destpêkê ya Eyê Berliner Zeitung digot Amerîka rê dide ku Kurd biçin têk biçin û rêveberiya xwe ser hilweşe. Yek ev daxuyaniyek bû. Daxuyaniya din Die Welt ya Almanya jî digo êrişên li ser herêma Kurdan ne tenê şerên siyasî ne, diyar e ku ev paqijkirina sîstemekî ye ku şopa 14 salên vê taliyê dixwazin ji holê rakin. Yani tu li her du daxuyaniya jî wexta em tînin cem hev rojnameyên Almanî û anka û resmekî jî bi giştî serê îsana de çêbûye. Amerîka bi taybetî çavê xwe ji vê êrişê girt ya jî siyasetmedarên aliyê Kurdî nekêr hatî bûn bi vî şiklî raya giştî dibîne. Li gorî şopandina te, li gorî dîtina te ev îdayên rojnameyê Almanya vê mijarê çawa din nirxînin û girêdayî wê cenabê te kare hewldanên nû yê dîwarê dîplomasiyê de jî behsa vê evê bike bi girêdayî hev. Fermo kek me. Spasiya dikim silav ji bo mêvanên te û ji terakek Sîraç. Belê ji destpêka meha yekê heta dawiya vê mehê gelek çalakî pêk hatin li diasporayê û wexta ku em behsa diasporayê dikin Almanî ciyek girîng digire û taybet li Almanya. Ne reqamên resmî bin lê em hesab dikin ku navêna 500,000 û 700,000 kes ji heft heştê meha yanwar heta 31 mehê derketin kolana û piştgirtiya xwe li gel Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê bijî cî bianîn. Bi rastî bûyerên gelek girîng li Rojhilatê Kurdistan jî pêk hatin. Hûn wek zanin bi hezaran Kurd ji aliyê rejîma xûnxwar hatin kuştin. Tenê Kermanşeh dibêjin hejmara kuştiya 10,000 zêdetir e. Lê Rojava bû pirsa te rast e. Yani Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Taz, Die Welt ta anî zivan, Berliner Tagesspiegel. Berliner Tagesspiegel rojnamek Frankfurter Allgemeine Zeitung e. Tiştek Frankfurter Allgemeine Zeitung dinivîsine Berliner Spiegel zî dinivîsine. Meriv kare wan Spiegel zî zêde bike, Der Spiegel. Hûn zanin rojnamabanek rojnameyek heftî ye, dergiyek e. Her heftî dertê û dîrokek wê ye. Evek rojname dergiyek gelek girîng e. Min îro li gel hevalek xwe rojnamavan qise kir. Wiya û hevalek xwe din lêkolînek çêkirine. Hevala dostê me rojnamavan Frankfurter Allgemeine Zeitung û Taz ra dinivîsîne. Wan tespît kirinek gor reşerşa wan think tankê ku em bêjin ê ku gelek tişta pêşiyê dinivîsînin û serbûyara em bêjin aqil didin. Ji aliyê Qatarê û aliyê Tirkiyê pere dane wan. Yani evek heye, ciyek heye, pere dane wan, pere xwarine. Wan bi zanabûn bûyerê ku Rojavayê Kurdistanê dibin, şerê navbêna Kurda û cihadîsta bi aliyê bi çavê Qatar û Tirkiyê ew kirine. Eger ku bala xwe da berê vê 10 roj Spiegel nivîsek gelek xirab, Der Spiegel nivîsek gelek xirab nivisan. Me
وی پروتستو کرمه ج رداکسیونا شپیگل را نویسان شف رداکتور لیبورین خو خواستن گوتن ام دخوازن هونزی نفسک شما را و بکن لی شر موانین خلاص نبویه پشتی بره وی 5 روژا هن کرد و هن آلمان چالکوانان چون بیروی در شپیگل و خواستن یعنی برسیفک بدن وان پروتستو بکن اوزی کت روژه وی یعنی اف از کارم بیجم جبر کو او روشنموانی کو اف آگاداری ایرو دانمه نگری دای پرساته بو که اکسیراج بنظارم تیوی فرسیجمه بپرسی براسی نیورو کی اف انفورماسیون دانمه گوتن قطر و ترکیه او کسین کو او لوبیستی کنه ایکو ام بیجن فکر چه دکن و بلاف دکن para xwarine, para girtine ji Qatarê û ji Tirkiye. Ji kanala Almanya televizyonê ARD, kanalek dewletê bi vergiyê, bi bacayê hemwelatiya tê finanse kirin. Kanala yekemîn û a duyemîn zî SDF e. Rojnamevanek eslê xwe biyanî ez bawerim îranî ye, ji Misrê ew dike, yani ji bo ARD li Misr رودنا و خبرها چیدیکه ویازی خبرک پروگرام گلک خراب دیجی کرده آماده کرده و اوزی جالیه مهات پروتستو کرن راسته پرانین روژامین آلمانا یعنی گلک بن تسیر معنا و یک آلی یعنی دیجی کرده وشارین کرن او بالامه دکشینه او هوالن روزنامه‌وان اویکو تات فرانکفورت آلگماینه سایتونگ و زودویچه سایتونگ را دنبیسین دبیجن ام زحمتی دکشینن کو مقاله خوانا بدن قبول کرن البکو هر هفته جوان روزنامه‌ای کو من ناف کرن مقاله وان درتین متخصص به مثاله بدم فهم کرن کو مدیا آلمانی بن چه تأثیری داره وکوانی زمان براستی به 100,000 کس لآلمانیا تبی پیشاندان بون پیشان اف علی کاری او پشکری با اشتیانه بو بجی ام بیشن جوان کرد و ناوین عرب و ترکادا شر بچوک درکتن لی تشتین خراب بیارن خراب پیک نهاتن ام ویا گلک که خوشن براستی کردستانی جه هر 4 پارچه این کردستانی لآلمانیا یک ریزی خوشانی دان بیا جیک سر بلندیه گلک به درشانه همو هیزین کردستانی حزبین کردی کسی تقصیر نکرد هر باجارن آلمانیا هر روز چلاکی هبون افیازی باورم تاثیرک پوزیتیف سر روژه بکر و پشتی 10 روژه تقریبا چونکو آلمانیا حکومت آلمانیا و وزارت دروی دسپیکی بیانا ندان پشترا بیان خودان و وقتی زانن میوان تزی زانن که اکسیراج آلمانیا فرانسا انگلیز و امریکا خوکرن یک و داخلیان یک دان 4-5 نقطه رای گشتی را بلاف کرن او وی بجاره چوادی بینن بی شری از هبینی کم بکرتی برسیفا پرساته مده گلک سپاس کیک محمد و براسی جی هولدانین و خباتا و هجای تقدیریه از بچم آلیه پاریس فرانسای میزکن جی فرانسا ابویرین لروجاوای کردستانی به چه شکلی تی شیرو وکرن کیک یعقوب جناب تجی بسالال ولات روزنامه‌وانی کری و ازانم مجارا چاپمنیا فرانسایی جی و خوندن و لیکولین آنده تو کردپروره کی حساسه جالی چاپمنیا یا جی راگهاندنا فرانسیزیا روشا
وان او چاوا شیرو دکن و او تدی بری اف بویرانا دست پی بکن روژک بری وی مجارا سه عالی جوینک چه بو یعنی ام ببین احمد الشارع هات به ماکرون را و به وزیر درو ترکیه را هفدیتن نور چه بون مشتی وی اف دست پیکر ادعایک هبو کو دست پیک فرانسا یا جی ماکرون وەک vê ew ê tesîq kiriye lê piştî wî bûyer derketin ortê ku Macron nebûye wateye û şiklî nine mijar xelet hatibû fehm ji destê yekemîn em dixwazin tu wê pêvajoyê şîrove bike gelo çawa dinirxînin ev heger hesasiyeta Kurda yekrêziya çar peşê Kurdistanê neba و دواره دیپلوماسیه دوی مری هولدانین رزدار سروک برزانی تقدیر بکه او هولدان حکمتا کردستان به پیشنگتیا سروک مسعود برزانی و به جوش و به راکسیونا دیاسپورای ریل بر و جنوسیته و قتلیامه هات گرتن چواته شروع وکرین که یعقوب امتا گداری دنگ خوبک سپاسیات دکم و یا چارپل مدیات کم و فرصت بدمه بیرو رای خو بین زما براستی دسپیک ده yani باوی که گشتی ده رای گشتی یا فرانسی بجی و ده چاپمن یا گشتی یا فرانسی بجی سمپاتیه لهم بری کرده هی yani تاریخ و کن نهایه وان بویره داویه tabii pişti lehevkirina Amerika, Fransa و İsrail jî bedengiyek çebu de çapemeniya Fransî de jî û de duwarê siyasetê de jî yani hinekî bedengiyek çêbû li piştî ku reaksiyon hatin yani hem ji çapemeniyê û hem ji raya giştî ya Kurdî û bêjin kesayetiyê Kurd ku narazî bûna xwe anîn diyar yani Macron jî yani pêwîst dît ku dîtinê xwe bi awayekî şirove bike ji ber ku destpêkê de daxuyaniya wî ya destpêkê bêtir giranî dabû ser yekîtiya axa Sûriyeyê û ewlehiya herêmê yani ez dikarim bêjim ku zêde basa Kurda derbas nebû di tweeta wî ku piştî lehevkirinê belav kir li paşa piştî ku reaksiyon hatin yani xwest wê çîka xwe rast bike got ku piştgiriya Kurda dikin û Kurda wek hevkarê xwe yî esasî dibênin li hember Daişê wek fixer dar dibêjin yani birayê wek hemşerîtiya askeriyê dibênin û piştgiriya Kurda dikin wê Kurda bi tenê nehêlin li yani bawer dikim piçekî dîplomasî bû yani destpêkê de wan bi çawa lihevkirin wê bêtir li ser wê esasî bimêne bes yani reaksiyona bêjin bertekê raya giştiya Kurda û xwepêşandanê ku pêk hatin jî li Parîsê jî gelek xwepêşandan pêk hatin bi de hezara insan beşdarî xwepêşandana bûn yani ev dikare tesîrê li yani reveberiya Fransa bike ku bêtir giriya Kurdan bike
yani باوایەکی گشتی ev bû lê bawer dikim yani hinekî jî divê me behsa hêz Sûriya Demokratîk û tiştekî xwestin bikin jî heke ku firsat hebe. Tura dudiya de em ew bikin. Ewliya me agahdariekî giştî ji ew ê bigirin. Kek Mehmet behs kir, te jî behsa Fransayê kir. Tura me ya dudiya ez ê ji cenabê te wê bipirsim. Ez hema ji wayê Roza Xan li jor e ez ê ji Roza Xanê bipirsim. Roza Xan me Kek Mehmet û tiştê ku manipülasyona wan ya jî em bibên bi bertîla xwestinê vê pêvajoyê çawa birê bibin me gudarî kir. Kek Yaxûb jî behsa Fransayê kir. Tedî berê gelek cara berî ev êrişa berî vî şerî me gelek cara ev Kurdên me yî em bibên yê pêşver û yê ew me bi sekülerizma xwe me ew ê dida xwe me payê dida xwe me digo em civatekî sekülerin rojavayî terka me nakin rojavayî ew ê me bigirin û nizam çû lê encamê de medî mijar ne sekülerizmin ne şiklê jiyanê yê ne fedakariya we yê ne êş û şehîdbûna we yê tê di qonaxekî de asê dibe dibi mijara berjewendiyê divê ew ê de rola nûnerê Sûriyê ya tombarak û hevdîtina wî ya bi Ankara'ya re gelek yani bu mijarekî tayînkar her çi qas hikûmeta Herêma Kurdistanê Serok Barzanî ket dewrê jî hin tişt nerin bû lê diyar bû di hin tişta de li gorî siyaseta Tirkiyê xwestin vê pêvajoyê bi rê ve bibin. Li Stockholmê ev mijar yani em bibên Kurd bi giştî erê oldar jî di nav de ne ew lê şiklê jiyanê Kurd sekülerin Kurd şervanin Kurd Ewropiya ji gelek tişta xelas kirin ev çawa hat şîrovekirin gelo li cem we ji Swêdê mijar çawa tê dîtin em te gudarî bikin fermo Roza Xan. Belê. Gelek spas Kek Sîrac silav û rêz ji bo mêvanan û silav û rêz ji bo temaşevanan. Belê tiştê ku destpêkê balam kişand di civak û siyaset û medya Swêdî de bêguman me hemû Kurdê ku em li welatiyê cuda cuda dijiyan me berê li medya xwe dişopand û kakî çi li ku çawa dibêjin destpêkê bi rastî bêdengiyek hebû yani dengê min Dengê te baş e Kek Mehmet deng nayê te dengê Roza nayê min na ew di problemek hevalê Daka kele Roza Xan Kek Yaxûb Leyla Xan deng tê we Deng tê Kek Mehmet problemekî ew çi bergoya xwe ew ê na dengê te baş tê min Kek Sîrac dengê hevalê din Dengê min belkî dengê hêdî Roza be tenê nayê tişnabe enkî dengê xwe bilind bik ez Roza karim dengê xwe hinekî bilind bikim bilindtir bi pêvmiya jî dengê kompûterê hinekî bilind kim nizanim bilind wala tamam Kek Sîrac destpêkê wek min got bêdengiyek hebû bi rengekî we me wextê li nûçe dişopandin wek şerekî navbêna du taxan de bi li bajarekî bê wek tiştekî werê hêsan û hindik dihat nivîsandin dihat behskirin piştî ku Kurdan bi hemû hestên xwe û bi hemû hêza xwe dest pê kirin her yekê ji aliyekî de û di medya sosyal de deng vedan nih dest pê kir medya Swêdiya jî dest pê kir bihtir behs kirin lê wek te jî got yani ew Swêd biçekî ne zelal e û ne eşkere di pirsa Kurd û Kurdistanê din ji ber Tirkî û ji ber NATO ji ber mezinbûna Tirkî û gefên Tirkî û bêdengiya hebû ya Amerîka ya Tirkî
سوید راست راست ناکەون ناو مەسەلێ ji wek ji dîroka Swêd ji xuyaye ku me re bişopîne hergava were ji kêlekê de li şera temaşe dikin bê ku têkevin nav hinekî şîrovekê dikin ya jî piçek dîmenek xweş piştgiriyekê dikin lê piranî li gor berjewendiya xwe eşkere tev digerin lê belê di medya Swêdê de xwepêşandanê ku hatin li darxistin li Stockholmê hemû weşandin bi newtral behs kirin ku Kurd berxwe didin Kurd piştgiriya Kurda dikin piştgiriya welatê xwe dikin di çepemeniya wan de hat dîtin yani derxistin lê du roj berê rojnama Swêdê ya da Gensnû Heper yek ji rojnameyê mezin e min sernivîsa wê meqaleyek gelek mezin bi analîz weşandibûn di rojberê li wir gotibûn ku yek gotibûn Kurda du cara wenda kir di vî şerê de ya jî di vê prosesê de yek jê piştgiriya Amerîka wenda kirin û ya duya serxwebûna xwe wenda kirin û dibêjin ku di meqalê de dibêjin ku Kurd divê hay ji xwe hebin û hay ji vê prosesê hebin bi çar desta pê bigirin û bi hemû hêza xwe xebatê bikin li gor van her du xalan piştgiriya mezin wenda kirine ez ana dikarim veya bêjim tenê ez dikarim bêjim ku di pirsgirêkek hebû ez xwazim ya jî bêjim ji bo ku wextê ku me amadekariya mîtînga kir xwepêşandana ji bo ku em piştgiriya gelê xwe bikin bi hemû hêza xwe bi hemû hestên xwe bi ez ê dûr di xala duyem de behs bikim çawayê di wir di piçekî li Stockholmê du xwepêşandan li du ciyên cuda çêbûn du cara xelkên Stockholmê ya jî Kurdên Swêdê nerazîbûna xwe nîşandan ku çima hemû bi hev re li yek meydanê li yek cîd bin yek alê de xwepêşandana nakin ev ya bû wek pirsgirêk û wek minaqeşe û danûstendin tenê dixwazim êve ya jî destnîşan bikim mesela ala Kurdistanê ku divê pîroz be ji bo hemû rêxistin û partî û hemû rengan di wir de hinekî minaqeşe çêbûn ku bi nerîna min bela sebeb bû دویا د hinekî nekokî çêbûn lê dîsa jî bi tîngê ku hatin darxistin cuda cuda her du jî bi girseyî bûn dixwazim wê bêjim Roza Xan ev ya tiştê nav malê em ê bipeyvin tiştê ew lê divê merî li ew ê mêzek dîmena li derve mêzekê bi rastî jî em belkî hin tişta anka em ji ewekî keresetekî mezin em xelas bûn li Rojavayê Kurdistanê hîn jî ew tehlîka heyî ku em bibên êrişî wan bikin divê zivistanê de divê sermê de mirina zarokên me û felaketa li wir merî naxwaze lê tiştê dilê meriya xweş dikin mirov anka divê bîn bedanekî çêbûye Kurd ji qetliyamê xelas bûn û ew qetliyama ji her tiştî girîngtir e ez biçim aliyê anka Leyla Xanê mêzekim li aliyê Leyla Xanê em zanin ku Leyla Xan ew jî digere yekcana Almanyayê dere Hollanda dere Norweçê aktif e Leyla Xan ez dixwazim mijarê ew mijara rojnamevaniyê bibim hinekî aliyê din ya me bêguman dikanin behsa wan jî bike em zanin ku divê mijarê de mijara Rojavayê Kurdistanê êrişên em bibin ya Helebê piştî wî vegera Kurda ya axa xwe welatê xwe şûn de ev çeteyên ya jî ev hikûmeta demkî ya ew ê nesekinî bajarên Kurda dorpeç kirin
دور ده رولا سروک رزدار سروک مسعود برزانی درکت پیش دوی اوی ده به تلفن به احمد شاه هفدیتن کر و او هفدیتن نوی جالی اوی وقتا بانگه کی کرگو از حکومت دمکی رجیش حسده رجی دبیجم اف مجارا بریا دیالوگی کانه چاره سر به کشتن و به ایرش و به اوی نابه او بر گلک تشته گلو جناب تکانه او جیم کو تدگرن او رولا رزدار سروک برزانی دجواتی ده به چه شکلی هات شیرو وکرن و یا و هری گرینگ دمجارا تکلیات به ده تکلیات زانم به روجاوی کردستان جه راکسیونا گل لور چوایی دوی مجاره ده گل چه دبیجه انکی بحثاوی بکم کیف خوش فرمو لیلا بله سپاس که سیراج سلافشته و تمافشوان و میوانی تاره بری هر تشتی از بجنا خود طوینم لبر شهید و پکروانی می روجاوای کردستانی گوجانی خود بر رومتا ملت کرد دان هر وها شهید و پکروانی می روج هلاز جی گورو جانا دار ودبن جانی خود دن دبر ماف و رومتا مده رولا سروک برزانی یعنی رولا باشور تباهی راستی کنجیک یعنی مرون کار بزمان بین گوتن او يعني قنجاوا سرسري ما وسرجعبي ما ام هيا هبن وحتى روج ابا هب وبي قنجيش بيرنك يعني عيني وقتي زوب ما بهاتن او كسي ما يجو مالباتي جوج رقاي وقتا لشكري سوري هاتن ودرباس بن رقا مجبور بون كردي ما مالباتي ما عفريني ربنا جو فنابري ويدا ببون ربيا بون ويدا بري خدان قامشلو او مالباتانا دي وصا دي روشك خراب باران سرما سرو سرماك دهات او زارو كانت يعني داوية ترمبيلا دي شلبون هاتن دانين جي وار تنبو خارن تنبو مازوت تنبو يعني خلقي قامش لبخوا بيوستيا وانا وكيمانيا واد دبات شاد هبو وك مازوتش بو گرم کرني خوارنيش بر يعني وگو هون زانن روجاوای کردستان هاو بهناویج علی باشور بد ریاوی سر باشور تنه هي اجا وصا او بريارا سروك برزاني گودا گو الکاری بری هر تشتی بگیوا کسا تشتكي قالكي قنجيك بو ونغري بجي يعني اف براتيا براي ما وقود بيجن قود سي خبابن ما وبهوارا ما بهاتن ازويش افي بقامش ليرم تليفون كر راستي براي موك شيركي بو 2004 رابرينا 2004 والله سري بوليس كانان ويقرتن جرد قون كاني سلاحي خوتشكي خوبين ايقو تچاوا سری ناولو براندی بدست خلی خستو بونه بتشتکی باور بکن او برایمی ولا وصا مرخص دقريا دقو افزارو كشل تشتكت لهم مشوار وابيقر يعني مچاوا بكن زحمتي بو قالكي لي وقو تجي اما جكر اب الكاريا باشور جو ام نابين غريب يعني براي من كرد هر دلي وابسر هفه الكويده به ورولا سروك برزاني يعني وديت وتواديت بچاوا دل ايشكي جو نمازاني چاوا بك بري خدا هر كسي بري خدا هر دري چوبا بابس چو ايطاليا چو هر دري تليفوني روجانا بتكرن هر قاف ساعات دروي ويد ما ديت وصا وك ما يعني تخازه چهب بك بس جو اف طالاني بسري كرد روجاباد نه وسايا سريوي راستي قالكي افشر يعني راوستيا نجيبا از باورم يعني كسيما ريفابريا سر بخوا بريار دابو بريار جر هاتبو گوتن گوشار نکن چکا دینن
و ئەوێ عەرەب هاتبوون یعنی باوەڕ بکە ئەس بێن بگیانە سەر سینۆرێ باشوور و سێبینێ گۆنە ji سەرۆک بەرزانی باە خودێ تەمەنێکی درێژ بدێ دێ و هەر وسا ساغ و خورد و ئالیکار و کوردێ خوار و ملەتێ کوردرە ئەس کارم پێ بێژم بەێ gelek spas Leylan Xan malata ava te behsa biratiya birayên me yê Rojavayê Kurdistanê kir bi vê bûyerê tiştek di civata Kurd de alî yan Kurdên her çar perçeyê Kurdistanê de reaksiyonên li medya civakî ku me jî hûn jî bi jinêze dişopînin di nav Kurda de du tişt derket olê yek biratiya Kurd bi Kurda du bi bêyî sembolê dina bi ala Kurdistanê Kurd bûn yek û bi alê ala Kurdistanê û bi biratiya Kurd bi Kurda ew taxên xwepêşandana ya jî em bên ew medya civakî bi her awayî bi rê ve birin. Niha ez dixwazim ji Kek Mehmet ew ê bipirsim. Kek Mehmet cenabê te ew ê siyaseta Almanyaya de civaka Kurdên li Almanya baş ev ji bo têkçûyîna siyaseta biratiya gelan ya jî xençer xwarina Kurda ji alî biratiya gelan çawa tê şîrovek kirin û Kek Mehmet di xwepêşandanan gavadim got cenabê te jî dişopin ev cara yekemîn e şiyarbûyinekî neteweyî di mijara ala Kurdistanê de çêbû û herkes ew ala wexta digirt sembolên partiya tê de tune bû tenê al hebû Rozaxan ez ê bîsektin jê bipirsim lê hin ciya tiştên biçûk jî çêbû lê netewebûyîn ev e û li sembola xwe xwedî derkevin û xençerek xwar hin birayên me li Rojavayê Kurdistanê bawerî bi wê siyasetê tê ew siyaset em jî kes jî nel dijî kes dijî Erebanin e kes dijî Farisanin e kes dijî Kurda Türkanin e lê ew tişt divê merî vegerin mala xwe rêvebirên wê sîstemê ne Kurd li dijî ew sîstema ku yanî askerê wan polîsê wan hikûmeta wan di destê wan de li dijî wê siyasetê ne kes li dijî gelanin e lê dîsa jî ku em bibên ew were bîra we Kek Mehmet bi zaneyî viya dixwazim cenabê te ew dîmena qet bîra min naçe ew Kurdek ew Erebekî eba li birêz Mazlûm Ebdî kir yani ew jî siyaseta em bibên biratiya gela bû lê ew siyaseta biratiya gela di pratikê de têk çû çawa tê şîrovekirin Kek Mehmet û di mijara ew ê jî tu karibe tu pir digeriya di mijara ala Kurdistanê û bandora wê ya ser civatê jî tu karibe dîtinê xwe bêje em ê kêf xweş bûne. Belê Kek Sîrac yani xwepêşandan di pratikê da sosyal medyada yekîtiya Kurda xort yekîtiyek xort heye lê merev gerek eşkere bêje têkçûnek zî çêbû ji 12 sal gotin şoreşa Rojava ji şoreşa Rojava tiştek zêde nema gerek hesaba wî vîya were dîtin bi îdeolojiyê bi biratiya gela tiştek xwepêşandana û tiştek di sosyal medyada tê nivîsandin divê Kurd birayê Kurdin li Bakurê Kurdistanê zî gelek kes di xwepêşandana da me di reportaja da me dîdî ku yani van gotina anîn zivan bi rastî gelek îmkan destê Kurda hebûn ev îmkana pêk nahatin dawa bi îdeolojîk meşandin bi girêdayiya
نتیجه وی بگریدایا پیواژویا آشتیا اکناوی وی پیواژویا آشتی نابینا ترکا و باکوری کردستان انتیاجتن بگریدایی وی بوزی ساله که وزید برنامه خدا گلک نویسکار گلک سیاست مدارین کردا به هزار جاران آنین زبان شروع بکرد نه او نتیجه بو تکچون او بو گلک امکان دستین کردا دا هبون اف 10 سالین داویه رقا دیرازور دستی کردا دا بون یعنی بن کنترول کردا دا بو هرچقا امریکا جی کردا خواستن که گوتن ورن شر داعش بکن لنتیجه دا هرم دستی کردا دا بون پترول و گاز کردا دفروت ونزانن آفرین سریکانی و هن هرم دن بن کنترولا ترکیه دانه ترکیه وانا بزوری اشغال کرن وقت خدا حسدی کاریمو ترکیه را بگوتانا با آلیکاریه هنکا گوتن ورن هرمن عربا تسلیم وکن لی آفرین تسلیم وکن بک نانین هی پیما هنزانن هوليري لدهوكي بنابينا ديالوج كردي دا قالك تشتاتني مذكرن جارده وإمكانا تيكتشون يعني هيزن سوريا ديمقراطيك بيكنانين هينزي نابن هيزن سوريا ديمقراطيك لوانا لجهيزي سوريا ديمقراطيك تشتك نمايا يبقى مايا قالك وين نابيزي بقوارين أنا قالك كيف خوشن كو أفشان د قامشلوي والكوبانية اوی آسایش سمبولی آسایش على کردستان على رنگین خیاده که بیا که خوشی دادمه سالکو دیالوگا کردی کنفرانسا مهانی 2025 لقام شلوی پیک هات هینزی او هیتا به هفرا بشکلک نچون شامه و ایران پی حسیان کو انا کسی چویه جولانی وارونشتیه حتی انها حرتم مازم عبدی و الهام احمد دچون گلک امکان پیک نانین باید انا کسی دچه او دکه از هیوی دکم گروبا دیالوگه و کمیسیون کاتی آوا کرن من خبردانا بکن از دخوازم بینم زبان ام تکچونی گرک قبول بکن خودی وی گرک بیجن مبرخوا ندا حلبی بنیاره حلبی شهر هبو لی حلبی خو پاش فکشاندن 15-20 که شهروان لوی ایشتن اوزی مرن گوتن فدایینه هر دو تاخین کردی تسلیم عربا کرن خو پاش فکشاندن بریوی 4-5 هیوا چکی مزن جوی داری کشانده بون ناوا 48 ساعتا دا هرمین کو بن کنترولا واندا بو سلی حیشتی حسدي تسليمي عربا كرن عسكري وان دقوتن 100,000 لشكر بن كنترولا مدانا 80,000 خوغي جوان قتيانو تشون جيشتن عسكرين جولاني بوان رابون يك يعني افياشاني مداكو براتيا قلا غلطه براتيا قلا تشتكتني هركز منفعتي خودنير يعني قال ام ندج مني قلانا ليه قال منفعتي خود نيرن اما حملاتي ما بيدولوجيك نيرن في دعوي وين ذاكرن وزي اني زبان باش بكو قاتلامك تشينبو ويا نيف مختاريتك دسوان دمينا والي حسكي كردا و فتايدنس منستا باراواني از باورم جيگري كردبا لی ترکیه با آواکی سر اجالان گیشت آرمانجا خواه قزل جن کردا تک بره گلک سپاس کک محمد از بچم علیه کک یعقوب گلو دولتا ترکیه گیها آرمانجا خواه نگیها آرمانجا خواه او مجارکی گنگشیه کک یعقوب جبو دمین پیش دوی کرد استراتیجی کی چاوا هل بجیرن کو کاربن
ام زانن کو وقتا نه حساب وان yani hin têgehene çalekiyên sivîl demokratîk aşitiyane divê dunya nûjen de qebûlbar e. Niha eger hesede û em bibên YPG xeletiyên wan kirin kek Mehmet behsa wan kir gelek tişt derê. Lê qonaxa ku em bên gelê Kurd qonaxa ku siyasetmedarên Rojavayê Kurdistanê hatiye hevdîtina îro em bibên bi wezîrê derve ya Şeybanî re ya Enekesê û Şeybanî ya jî Enekesê û bi Ehmed Elşah hevdîtinan kirin. Ev jî em bibên divê girêdayê stratejiya Kurda ya pêşerojê be. Yani kanê Enekesê bi Şeybanî re kanê bi Ehmed Şah re hevdîtin bike. Lê îrada giştî ya vê Rojavayê Kurdistanê konferansa Qamişloyê bi hêviya ku ev li wir heyetek li wir komîtek însiyatîv bigire û ev hevdîtina pêş de bibe li gorî cenabê te gelo di demên pêş me de Kurd stratejiyekî çawa hilbijêrin. Mesela Duroberê yek ji rêveberiya Xweser Aldar Xelîl qet tiştekî wek ku nebû bi ew wexta peyivî got ma me çêbû nebû îjara em ê bi şiklekî din dewam bikin. Ev tişt yani bi gelên Rojavayê Kurdistanê re henek kirin e. Na heger hûn 14 sal îdarak dest wede be rêveberiyek dest wede be artêşek we hebe evekî hebe wele me viya xera kir ez viya nakim ez ji nû ve dest pê bikim û bi hezaran şehîd heye û bedelên pir û pir mezin heye. Li gorî cenabê te divê Kurd stratejiyekî çawa hilbijêrin ku karibin yani ez bixwe werdifikirim yani Kurd hîn dereng nemane eger Kurd stratejiyekî yek deng ava bikin û hêza xwe bikin yek di avabûyîna Sûriya nû di Makzagona ew ê de karin şansê wan heye ku maf û azadiyê xwe di Makzagonê de bidin qebûl kirin. Tu çawa şîrove dike kek Yaxub? Em te gudarî bikin. Yani aslında biz kadın peyvan birî mudxwes behsa wir bikim û gorvê hinekî behsa çapemeniya Fransa û bejin rêveberê Fransîz ku piştgiriya gelê Kurd dikin bikim. Yani bi rastî li Fransa çep û rast tevde. Yani berê heta niha grûpên çep Partiya Sosyalîst piştgiriya Kurda dikir. Li vê carê nasyonalîstê Fransîz bi xwe jî Marine Le Pen ku seroka Partiya Nasyonalîst e ew wê bi xwe jî Twitter avêt hikûmet rexne kir ku piştgiriya Kurda nekiriye. Di raya giştî de piştgiriyeke mezin heye ji bo Kurda û yani gelê Kurd jî hinekî bi saya ez bêjim sosyal medya tesîreke mezin kir ku Kurd ji hev agahdar bibin û bêyî wek Kek Mehmed jî diyar kir bê îdeolojîk bifikirin û dibin tesîra îdeolojiya de bin bêtir menfaatê xwe biparêzin û li gor menfaatê xwe tev bigerin. Menfaata Kurd da bêtir em bêjin di yani rêxistineke wekû te jî got sekûler û demokrat de ne yani gava ku Amerîka alîkariya te dike û tu dixwazî li Rojava komuna pêk bênî ev tezateke yani diyar bû ku ew ê bi ser nekeve. Dûr de şaşiyeke stratejîk bû û yani gava çûn li Hewlêrê û di hokê hevdîtin pêk anîn û
او هف دیتن باوایی که پراتیک پک نانین بهتر گهوان امرالی بو لکاندیل بو نل حولی بو دور دجی شاشیه که مزن کرن که امریکا ترجیح خو يعني جعل هنا كدن ذا بيك بينا جبركو يعني الجوركو دبجن نظام كو زيدا مبالغة يعني 7,000 لشكر وهم برتا 6,000 لشكر يعني دروجة تسليم ببين نورمال بو هل بت أول كربونات كدريج دبرخو كي خب بين بيرا خو تراب آخرتنا خو دا گو يعني اره گو شرکرن جمره او کرن لی گو پره خو جی گرتن او پره کو ببین دبی مری سیاست براتیا گلا ببین تاریخا او مزکه یا سوریه مزکه اسعات لور بو سرهلدان چه بو داعش هات او عشيرن عربا قش چون بون داعشي احمد جولاني هات عشيرة عربا قش چون بو قش برجواندية خود فكرين يعني او مجارة برا و ترامب دبيجي كردا وان خودي كر كرد برد دانوان يعني او قواده كيك ممت وقتا قول نه ايدولوژيك به لي نه ايدولوژيك خالكي گرينگه لي دوه تو برجواندية اوه جينا فكره ببرتيلا بداينه باوه افتش نابرو ساعتا وره و اثبات بو دو پراتیک ده اثبات بو به کردا کس دوست کردا تو نبو کرد جبوی هف دگریان کرد چون هوارا هف به دزگاه خیرخوازی برزانی سفربر بو رودا سفربر بو کرد ایدن سفربر بو آلمانیا هر کس رفت چما برای وان بو دلی وان دشیوتی نها اف اوا جناب تکانه بیجه جی تومایی بدومه از خوازم برسیواوی اوی بده اوی باشتر به گلو کرد استراتژی کی چوا هل بجیرن کو کاربن د رایا گشتی یا اروپیا ده و د ماسه ده لشامه یا جی لقامشلو یا کی در ابدیتن چید به او خوسته کی خویا نه مثلا درسین بجارته نه یا زمان کردی به زمان فرمیز زمان پروردهی ام خالصر آخا خو اداره بکن ان گاوک آتی آویتن لی کرد درنگ نمانه ادبیم باستراتژی کی نو کرد ورن جم هف درنگ نمایه بفکرن مثلا که خوب تو راب لقامشلوی همو کرده توب بکن 2 میلیون انسان ببی از دماغ زاگونا خود دخوازم محفی خود بجی بینم و لوبی یک خباتک لأوروپا لسرانسری اوی بکه دیوی خواسته که خواه بدق قبول کرن لی ترسک هیه اگر مداخلاکی نبه وک آنکا هر کسی به مداخلاک چه بو نیشتن کک محمد گویا جاوی زو درکتن نیشتن شر به سلاح مزن شونده کشاندن یا سبه او تلیکا گلو هیه هگر او تو نبه او دوی کرد ریکی چاوا هل بجیرن جو برسی بابانا جی بده زکیف خوش يعني بواهيكي قشتي هرقال كرد شربتك ناشن بترسر ماسي تك دچن يعني هناك زبهات ما ويت ديسان مداخلة كر يعني كرد مقوت دبي اورغانيزاسيون که سکولر سوسیال دموکرات دور پروگرام که وها بین باهد و بیک دنگی مافی خواه بین زمان و دوست خواه دجمن خواه جهه بکن یعنی اره هرگرد بجن جغینی کرده یعنی جغینی چیای کرده بیم دوست وان تنه لدوه ام زانه بنش خور دوستا چیکن يعني وقت فرصتك زيرين دست روجاوایی هبو دماكو تهزك سر صحت نبو او خودي هزبون و چك اسد جوان را مان دكاربون وان چكاب و هزاخول جدرلاكو بچن در زور نظام تلاف نظام جي راكا شربكن دبيا ولا تاخذ بباراستا اخا خو بباراستا
يعني تجربة باشور لپیشوان بو گاوا امریکیا خواستن ایریشی صدام بکن ji Kurda xwestin ku Kurd berî êrişî bikin. Kurda gotin na em êrîş nakin qeweta me tune em tenê dikarin xwe biparêzin. Gava ku Amerîkaya Saddam jê xist li hemû bajarên Kurdistanê ser hildan çêbûn û memûrê Iraqê û eskerê wan giş ji bajara derxistin tasfiye kirin yani. Rojava çi nebû yani bêtir bin tesîra îdeolojiyê ku yani xwedê wan îdeolojiya nikarin li welatê xwe pêk bînin li herêmeke wek herêma Rojhilat ku pir zemîna wê şayîke me dikare bişemite bikeve خواستن لور پێک بێ بسەر نەکەت یعنی دەبێت دەبژێ بەردن یعنی تەجروبە باشوور ji bo wan divê wek nimûne û li gor wê tev bigerin li divê bi hev re tev bigerin ji hev bin em bêjin peyder aliyekî û eneke ser aliyekî bûye awayî wenda bikin ew ser nekevin. Yani aslında jinav ve gringe ev daxwazê wan ew destûrê de cih bigirin negirin cih bigirin ew çiqas pêk bên ew gringe. Başê kek Yaxûb. Roza Xan ez werim aliyê te ev di şerê 24 roja de gava din ji kek Mihemed re ji kek Yaxûb re di şerê 24 roja de derket bi peymana Siyê çile derket ortê siyaseta biratiya gela şikest xwar yani tiştê merîciyê dimê gelo li gorî cenabê te yani Kurd hatin dawiyê bi vê şikest xwarinê ya jî ji nû ve dest bi ew ê tekoşîn ji nû ve dest pê bike û pirsa ku min ji kek Yaxûb pirsî divê Kurd rêkî stratejiyekî çawa hilbijêrin ku karibin li ciyê ku gava di kek Mihemed Gomeriya eşkere bêje şikest xwarin ew tê gengeşekirin divê merî serwiya bipeyve gelo Kurd şikest xwarin li ciyê şikest xwarin karin rabin serpiya û bi stratejiyekî nû doza maf û azadiya xwe bikin û bi raya giştî ya navneteweyî û bi milletê xwe yî li wir bidin qebûlkirin gelo ew şans heye? Belê spas kek Sîrac ji qewla mislimana ve ji bo biratiya gelan el-Fatiha ez were dibêjim biratiya gelan wek em zanin koka wê li Bakurê Kurdistanê ye û van çend salê dawî gel pê hesiyayê ku tiştek ji Kurda re ji biratiya gelan nayê mebesta me biratiya gelan ne ku em dijminê gelan wek we jî hemiya got em ne dijminê tu kesî ne wek nimûne Kurd û Kurdistanê tu carî êrişî İstanbul nekirine êrişî Tehranê nekirine êrişî Şamê nekirine êrişî Bexdê nekirine em mafê xwe welatê xwe axa xwe dixwazin û diparêzin ev ya eşkere ye û di van xwepêşandana de di van mîtînga de divê hevkariya gelê Kurd dibin yek alê de dibin ala Kurdistanê de ez bawerim tarîxa dunyê de ew qas al li tu derê ew qasî nehatin yani ala welatekî di tu mîtînga de bi vî rengî û qasî nehatî ba hevdû bi nerîna min ev hêza ku li diasporayê ku bû û li her çaraliyê Kurdistanê taybet li Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê xwe li sînora xistin vê hêza li paş kîjan partiyê siyasî ku hevkar bin hebe ez bawerim wê bi ser kevin ê min nizanim ya ji bo ku ez çalakvanek naîvim ez pê bawer bim got azadiya Kurdistanê li ber derî ye wextê ku di van 24 sala 24 rojan di midgo wê Kurdistan rizgar bibe yani ez dihat ew hez dihatime bi nerîna min biratiya Kurdan aniha li pêş e û biratiya Kurdan bi serketiye biratiya gelan diviya bû bimre û divê bê qebûlkirin jî ku biratiya gelan tu serxwebûnê tu mafê nade gelê Kurd
يعني از انا كارم veya bêjim باشه belê باشه روزا خان gelek spas em mêzekin Leylan xan çi dibêje ji bo biratiya gelan ji bo ala Kurdistanê ji bo Kurd stratejiyekî çawa dib demên pêş me de bimeşînin ku karibin maf û azadiya xwe bi dest xînin îro viya li vir e sibekane dîmenên hîn xweştir li Rojhilatê Kurdistanê jî derbasî dest me bibe li Rojavayê Kurdistanê şikestina siyaseta biratiya gela ew nayê wateya ku merî bi gelên Lûriyê demokratiyê pêşverû re têkilî de lê tu stratejiya xwe ya bingehîn li ser ew ê ava bike ser wê siyasetê ava bike qonaxa ku tu were ev e tu çawa şîrove dikir Leylan xan ev siyaseta têkçûna biratiya gelan û di demên pêşerojê de Kurd bi kîjan rêbazî müdaxeleyî vê pêvajoyê bike tu çawa şîrove dikir fermo Leylan Zanim bi rastî ne tenê biratiya gela têkçû yani ev îdeolojî bi temametî têkçû li Rojavayê Kurdistanê ji min yani wek xwişka mirozan ne surprise bû ne ji nişkê vimzanî bû yani wê Kurdistan çê bibe û na em şikestin newlo bû yani ev kesana ev 14 salê wana hatin dema got biryara Kurdî bi destê xwe girtin û xwekirin xwedanê Kurda û mafê wa û doza wa li Rojavayê Kurdistanê ji destpêkê yani heya roja îro tiştekî ji Kurda re gotibêje cîhat bi cînanên yani ev tiştê ana destkeftinê got dibên em zimanê Kurdî niza çi di bawer bike got em ser masê bi rejîma Be's rejîma Beşar rûniştibane wî jî ev maf dabûn me ziman dabû me mafê kulturî mafê çandî û niza çi ev tiştana yani ta hereketa siyasî jî wexta opozisyonê kar dikir ev mafana ji va destkeftina bêhtir girtibûn yani jê dûrtir çûbûn ji ziman û kultur û niza çi yani îro bê evane va tiştek girtin tiştek negirtin gelek tişt hebûn divabû yani ji destpêkê dişaşbûn yani destpêkê hatin bi darê zorê hatin serserê millet yani millet da dûwana ji ber sloganên xweş digotin yani ê got dixwest serbixwe bi em tiştekî ji xwe herêmî çêkin ev zilm û zordariya ereba ser destê me her dan dûwa slogana yani ji destpêkê digo em Kurdistana Sûriyê bi Rojavayê Kurdistanê dû vir çûn başûrê Bakurê Kurdistanê niza çi û biratiya gela ev îdeolojî tev têkçû yani gerek ew li xwe vegerin û bêjin ev tiştaya nema dibe biratiya gela ji me re ew xwe êgo ev îdeolojî ji me re derxist zanî bûn erebê nav me berê bi dizî bi Sedam re bûn xwe digiyan Sedam û li ber hikûmetê xwe dikirin hikûmetê îro dibînim erebê qamiş lê û hisiça derketinê pêşiya va hêzê got ez nizanîme rêwa bikim çi ji me şandinê derdkevin şekil ser wa bela dikin yani wekî we tiştekî we hat me xelas kir û rastî newle bû bi vê quwat Sûriya Demokratî va hêzê Sûriya Demokratîk re bûn û xwe digiriyandin û em biran û em zaçinin yani merû nikar pişta xwe girîte em biranê yani dikarî biratiyê bi rojane re ji xwe bidan û standinê bi cîranê xwe bi hevçaxê xwe bi hevtaxê xwe re dibikilê tu nikar bike îdeolojîk milletekî pê bike qurban yani nifşek sax dikarî bi Rojavayê Kurdistanê bû qurbanê erebên Dêrizorê û Reqa û êd û êdê yani demin ser me dihatin gom telîfonê qamiş lot kir digot qamiş lê kîjan cadê û kolanê binare kîjan taxê binare wisa raxistî konê şehîdan e ê kawa çi dest pêxist yani gerek ji xwe zanibin milletê Kurd
نما يعني روجافای کردستان نما وی تشتی قبول کرد جبر وی دل ما تنی خوش به هشیاریا گو کرد برابون و یکیتیا خو گو چکرن و گونا اف ایدئولوژیانا اف براتیا گلا وک ایدئولوژیک وقت به پلانک جبورو پیش روزت به ولات آبابک چه نبو تشد بهتر دل ما خوش دکی یعنی هشمندی نتوی کرد پروری ماشاءالله ولو هاتی جوان ما یعنی گلکی دل ما خوش دکی هم درفی ولات دیاسپورا و هم لولات جی يعني از قش بين بونا مش فيتي يعني او ايديولوجي تفتكتشو يعني قرق زانبن جو ام قلكي باش خصون فيم قبول بكن ام بيجن اف بيش كفتنك مظلم بوجمارن شبر ما قلك بدل وقرباني دابن راس ليلى خان هون دبي مك هاوي مسماني منا دبيجن هون قرق كيف خوش بون و جنراسیونک دوی اوی دا وندا کر لی باکوری کردستان مسه جنراسیون وندا کریه و يعني دوی او ببی ام يكن كاكو ام يكن والله يعني نوكا كردكي دبكل امريكا بالروسيا بالداويا دنيا بام بيديشن ام يكن يعني ام ايرو روج بحثا ما اف فوكسا مسا روجافاي كردستاني واف فيش كفتنا قوب سري مدهات راستي يعني ام اف عربي ايرو درباس بون وقت تدقو سر لاشي مصر جاني مدرباس بون بما زحمت جبر وصام تخوازن يعني بقين جار سريع كي وصانا ما تقدم باش الليلة دار دست بكر از تشتكينو يعني قالك از باور ملت ما وينما بيخافاندن ريا كردستاني خوياي ريا سرخبوني خوياي ريا آزادية خوياي قالك ابنما بهلن افتكتشون ام سري مدبه سپاس لیلان خانش بوی گوتنات خوش هیوی خورتر دکه نها کک ممت ام هاتن تالیا برنامه لی ادخوازم پرسکی به تایبتی جناب تب پرسم ایرو جمر ورو ایرو سروک پارتیا نیجات پرسیا مهپی داخویانی کی پر بالکش دا بکی جناب تجشو گو برا مافی هیوی ورداین برا سلحتین درکه و دروه برا هر دو احمد جی وگرن هرن سرکاری خو هر دو احمد جی سروک اسن یورته و سروک مردینه دیار هن بویر بکیف آوانه تو و بیاره چاوشی رو بده که گوتنی خواه ایتالیه ببه هدیه دیم برنامه خواه مساعتک خو خلاص کر ام بداوی بینی فرمو کک محمد بله دولت باخچلی سروک پارتیا نجات پرست نجاره کمینه پس نه عبدالله اوجالان داده یعنی دولت باخچلی به ناوی دولت خبر داده ناوی دولت لی بلکی اردوغان یک جاران ناکه پیش لی باخچلی وی پیواجوی او دکه هنک دبیجن سروکی ما یعنی از سروک از ناوا اوی دار دبیجن که سلیم چروقایا ویا خستیه و راستیزی اوه یعنی اقتدار اوجالان دولت باخچلیه دبین سروک یعنی سروکی کو پارتی آوا کریه ویا اشکال دکه کو عبدالله اوجالان نخستیه کو سلحدی دمرتاش ورز سربست بردانه احمد دنزی و سیاسی انگرتیزی demek خستیه که او این تیدا بمینه مثلا سری خویه مرف کار دور دره سرباخ بلی از داویه دخوازم بیجم جولانی هرچقا نها سوریه اداره دکه به اواکی دموکراتیک نهاتیه نبیه رئیس جمهور کسک قاتله کسک اسلامیسته قطار و دولت عربی دن بمليار بشونزي هرچقا بترامب بأيدو توالت أخوه كوشكا سبي أوزي كرن بيا بيزي داي أو ناير أو كرن جبوه مدى سبيكا مع 11 بار
گریه وکر دوزگریا فدرال کالسروی مگوت د قطعما کردا دا کردین ازدی و ریشن کوبانی و گلک جیدن اویا داعش بو اویا قاتله گلک نمونه هنن کو کسی کو کتنا ناواشار سوچ کرنه لآلمانیا هاتن جزا کرن جبرک وقتا دیار بو آلمانیا اوی دعوت کربو و دخواست پیمانه گلوی ابزا بکه جبو پاش واشاندنا بنابرا ما دوز لی وکر لی بریارا دوزگریا فدرال نه حقوقی بو بریارک سیاسی بو جبرکو حکومت جی خواست وره 19 هیوی اون زانن مهابویری گرک جولانی باتانا برلینه جبرکو ریشن کردا بون و شر هبو 18 مها یک هاتنا خو ابطال کر نهات ام لبر دری براندنبورگا 15-20,000 کس دیجی هاتناوی ما خو پیشاندنک او کر و دیجی شر و قتل کرنا کردا لی خویای در روژاوا آلمانیا دا هینزی او دعوه باز دبه بر بهاری نو بکن اگر کو تاریخک مشترک ببینن اما جار ده هرن برلینه هرچقا کردن آپیوا رودنن اگر مخاطبه لی ام نخوازن اوی قاتل جولانی بین آلمانیا و حکومت آلمانیا خالیه سور جرا وکه و پیمان پی امزا بکه او بزانه من کو وقتا که دیار بو امی دیجیوی خو پیشاندانا شانی بدن و پروتستو بکن سپاسی بکن gelek spas kek Mehmet mala tavabı kek Yakup gotine te İtalya ya tişteki tecbir kiribi tutxazı beje fermo yani باور دکم وکو بیسکادن جی گوت دوی کرد یک دنگی و لدورا پروگرامه که معقول و ده چرچوه مافین نتوی ده yani yekitiye ke xort benen ku karbin mafe xwe destura bingehîn de bicî bikin û karbin bawayekî pratik jî pêk bênin. Ez hevî dikim ku Kurd yekdeng bin û yani dibin tesîra tu îdeolojiya de nemênin bêtir li menfaatê xwe yê neteweyî miqatebin parastina zimanê xwe îdareyeke herêmî دوی çerçevê de ku karibin bi hev re bixebtin. Baş kek Yakup xelas ne wisa Spas dikim baş Roza Xan em gotinê te tecbîr kiribe ya jî mesajekî tu cuda dixwaze bêje yani mijar ev mijara pir fereyî yani em bibên migava de û ji kek Mihemed wê pirsiye û di navbêrê de aktuel e yani diyar em got kêfa wan li cî ye wexta Kurd artêşek ji destê Kurda biçe îdareya rêveberiya xweseriya 14 sala destê Kurda biçe û ew yekjara meriya xemgîn dike ji bo wî min wê pirsêşkek Mihemed pirsî lê tiştê ku tu dixwaze bêje tecbîr kiribe tê lê zêde bike fermo بله بنرنا من جی ما تشتک بندانه کریه می خزنج بکن یعنی پشتی 12 ساله چه هبو که موانده کره می خزنج بکن از وی باوریه دمه و از تمنی دکم یا جدا خواست دکم که ام بهندک رازی نبن سیاست همه بهندک رازی نبه ام مزن بخوازن و مهزا خودیت براتیا گلان مر و براتیا کردان دست بکر بهارا کردیه د اورتا زوستانی ده بهارا کردی دست بکر بمی بهارا کردیه و خوشی آزادی بینه و یادن از خوازم تشتکی که مخواست از دست بکر بیجم از خوازم آنها بیجم افسیح ساله از دیاسپورا دجیم لسوید دجیم از هردن به کردیاتی خواه سربلند بوم بقاسی که وی جاره که از وک کرد وک مروف جبر گلی خواه جبر هزا گلی خواه او قاسی سربلندم نجیامه
يعني از دخوازم ji dil û cihan spasiya yeko ji biçûk heta mezin divan sê hefteyê dawî de hevkariya Kurda tawîz jî ala Kurdistanê nedan li bin berfê de bin bahozê de a herî dijwar ku tê bîra min ya Toronto ew çi ba ew çi bahoz ew çi al ew çi Kurdatî ew çi netewperestî ew çi hest yani weya tenê siyaseta me partiyê me siyasî organizasyonê me giş veya bixwar bibin û bêjin Buhara Kurdî dest pê kiriye 2025 ez bi kurdiyatiya xwe bi a gelê xwe serbilindim û ez dibêjim azadî nedûre. باش Rozaxan spas ji bo hêviyên te ji bo ev rêzê te yê xweş. Leylan Xan gotinê te Îtalî tejbîr kiriye ya jî tu dixwaze çi bêje fermo. بله gelek spas ez jî dibêjim yani dijmin û hevalbendê xwe her çi qeysî çep ji Kurdar davêjin şikir ji Xwedayê mezin re razjmertê yani îro ev yekîtiya got dîsa yekîtiya Kurd her çar parçeyê Kurdistanê her pênc Kurdê parçeyê Kurdistanê û her Kurdê li cîhanê got bi yek dengî bi yek helwestê bi wê dilsoziya Kurdî got xwestin rastî werin em tenê birane em tenê karin bi hev re mafê xwe bistînin û doza xwe bicîbînin ev tenê bes bû yani em rastî pêwîstiya me gelekî bi vê yekîtiyê hebû bi vê hişmendiya netewî a Kurdperwerî got em tenê ji bo xwe û mafê xwe û xelasbûna gelê xwe û rizgarbûna xaka xwe bikin. Ev jî bi saya serê Rojavayê Kurdistanê bû Kurdistana Sûriyê got ev hişmendî cardî geş kir nû kir got Kurd wek şêran rabûn li kolana û li her dera got tenê em dixwazin yekîtiya xwe çêkin û em wê çaxê mafê xwe bistînin û welatê xwe rizgar bikin ev dihêli got dilê me geş bibe got çi keftinê me têkçûnê me dîs ji mar vegerînin. باش Leylan Xan gelek spas me bi hev re bernamakî xweş derbas kir ez spasiya we yek bi yek dikim mala we ava bi. Temaşevanên hêja me bi çar mîvanên xwe ji Almanya ji Hollanda ji Stockholm ji Parîsê me rojevê nîrxand bi rastî jî gelê Kurd ji kerasetekî mezin ji jenosîtekî mezin xelas bû ew jî bi saya Kurdên her çar perçeyê Kurdistanê bi taybetî jî hikûmeta Kurdistanê pêşengtiya serokatiya Serok Mesûd Barzanî bi aliyê ev aliyê Süleymanî bi Bafil Talabanî bi 100,000 insanan derxistin kolana piştgiriya birayê xwe yî Rojavayê Kurdistanê kirin. Ya jiyan tekoşîn du dome û Kurda bi qeneta min erê di hin tişta de kêmasiyê wan heyî gelek tiştê lê ev ne wexta wî ye ez dibêm demdema yekîtiyê ye demdema yekrêziyê ye em hev û di rexne bikin lê atmosfer û hişmendiya ku gava di Leylan Xan Rozaxan jî got divê atmosfera yekîtiyê yekrêziyê divê merî hîn xurttir bike û viya pêş de bibe kek bi hemed gava digot hîn karê me heye hîn ev ê dîktatörên werin Almanya hîn ew ê bigerin divê merî meşruiyetek nediwan merî gelê me li wir çoga xwe deynin erdê bi tekoşînekî sivîl demokratîk bi girseya xwe mahv û azadiya xwe bi dest xînin temaşevanên hêja gotinên ku ez bêjim ev e heta bernamakî din bimînin di xêr û xweşiyê de şeb baş.